Sini concern koi zone ni anda ni Saida sub-zone ni joto chairman, village committee chairman, joto sini social activist, sini joto sini wo jaga je koi zone ni anda ni sini zonal committee ni members uno, sini joto sini chairman member, joto oje Tulasigarh sub-zone ni anda ni joto sini Okra apa aku buku sana, kagaham di kolom ya baru. Ini jumbalai khasma sal, balai khatumani sal, tami hinba, jenis je edisi haba. Nung ang tunjata pal baksa kayai, je hasta haba ang jenis edisi haba ba, tuwi bimani. Awali bangino nini ani jotoni kahani bangai, jenis edisi haba sab semina naharai. Samung kayo, awna rubino dini jumkini Tulasigarh sub-zone kolobe dijago dini Bubagrani nahar Mumbai dini edisi hapangni chate Mumbai dini uje sub-zone kolobe di mani balai keno dini altai barata DC ni bororoni thangpai kenani dini edisi hapangni sujud-sujud scheme ro nahadan khatani koni jara bom nangai tei thangpai lai sutani koni siksa jara bombo borok kahangkai communication thaiman nai jung nogoi manka khanai bisi koloma je pasabari sub-zone ni anda dikai je test bisino ran khedeni balai kebeng mongphayo tei official samung khedeni ro balai cassette phayo tang bayang Tulasigarh ni bal yang area ni borok thangai pasabari sub-zone thanai kai check in hite khoi ne te pasabari balai khangpai khedeni balai kebeng mongphayo Gabri bangai, komo government scheme ro jara mote khedani balai kebeng mongphayo gatini edisi hapang balai no kaha mansuk mong bisitei tejini tibramata ni kaham nahar mong bisitei 17 tarik jani hambai tini Tulasigarh sub-zonal ni doglam koloma panda tini panda phaiman jangnai joto hasal sampani takuk tei guguk tangna ani paislai hambai te khulum ya phara tini Senar Phaiman to beka jeti edisi hapang ni Sarifah okra borong gunang CM Purno Santos sarna hambai te khulum ya phara te hambai ya phara deputy CM borong gunang onamis sarna te hambai ya phara honorable EM Sohel sarna te hambai ya phara Honorable MPC borong gunang Ananta sarna tini o pandano sar aja tokke charity sana bagai hasal sampani joto Phaiman jak khainai sini takuk tei bukuk sangno tini pandawo joto ni jora kese ni bisingo jora riwoi pandano nai tokke charity sana bagai hambai tei khulumuya pharo tei tini ne o Tulasigarh sub-zonal ni doglam koloma panda oron paitjaka hambai